Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbas? Lonely. Oh, si Kamot Gayam, Rosami. Umunag ka. Umay ko labisitaan ni Annalyn, manang. Agoray ka nga rod, tayo ba? Annalyn! Bumaba ka dita! Ada ni Rosami! Anya ayatar aramidan day ta babae. Ay, jakman amo. Kachachat naman siguro na yung boyfriend na. Oh, kasta ka di manang. Ah, Insan! Ay na, nagmayat matanda ta kulay ti buok mo. Bagay ko kaditi adda highlights na. Bagay mo, tanapu daw ka. Agpa-highlights ka matana. Iti kas ti akin ang isit ko. Anyalangan ti langak. No kasta ti kulay ti buok ko. Ipakita man kit iti picture niya boyfriend mo. Ay, ala, ni manang. Chismosa ka talaga. Imbaga manan ka ni Rosa, may nga da boyfriend ko. Jak amo a sikreto gayam dayta. Sige kitin, kayat ko ang makita ti lang ti boyfriend mo. Nagawidan ni Rosami? Wen manang, intulod ko iti paradaan. Apay nga min anas kan nga isikreto nga ada boyfriend mo. Uyawan nan tumanan. Amo mati ugali day dya babae. Nakauy-uyaw. Uyawan na ka, katawan mo't boyfriend na. Day tangarod kat. Isu siguro asaan ang maka-boyfriend. Gaputa na uyaw. Bay ama. Kan, papintas. Ngamawan mo't ngarod ti boyfriend na. Gary, babe. Day tansamot cellphone mo ti kadate. Pasensya ka na, Han. Adala replayak. Saan ka kadi ang makadlaw? Inidap ko ti cellphone ko. Taipaay ko langan ti oras ko kan ka. Anggam si ka. Day tamot cellphone mo tin into na. Oh, atay ta. Imbulsa akong ti cellphone ko. Naragsakan? Anyakit din na ito ahani ko na ya. Jack amo na talaga nga ay ayatan na. Wano saan? Kasta man ang tibagam. Siyempre, ay ayatan ka. Kasanumat namin. Ado ti sabali akachat-chat mo. Gagayim ko lang dagi jay. Mabit lang ha. Agor darak iti kananta. Anya ti kayat mo, honey. Manang, kita mo? Anya day jay? Agayam matandagari ka na Rosami iti Facebook. Kat, dakas. Saan damat nga agam-am mo idi? Day takat nga min, tainyam ammom jay boyfriend mo kan kwa na. Mamwak lang agchat-chat da. Anya ti aramidam. Diyak mo manang. Kasla saan a seryoso ni Gary iti relasyon mi. Ay kat paliiwam ah. Wen manang, siyak salaan ti mga ayat kan kwa na. Hello? Unay na naglamiis ti boses mo iti cellphone. Siguro, napintas ka iti personal. Iso anas ka kita ta. Sali na ti kaya't mapagkitaan ta. O sige, taiset ko. Sige. O sige ha, katnas ka kita ta. Oh, api asak matlagkan tikit kipaan. Makapa-inlove ka talaga. Talaga? Mamati ka kaditi ko nada. Love at first sight? Medyo. Kastan sa timarikrik na kita. Rosami, kaya't ko nga kita tantumanan, ha? Kasinsin ko ti girlfriend mo. Sino? Ni Annalyn. Ha? Saan ko ang girlfriend ni Annalyn? Saan? Agayam kami lahing? Agbirbiro ka nga rod itagbali na girlfriend ko. Oo, di ka man.
Mabalin ka di asikan, Rosamie? O sige, apay kita nga saan? Talaga? Wan. Kaya't mo asawan. Sinong bata na kon? Wanan. Agi-amanak. At dan girlfriend ko. Insan, ni Annalyn day to eh. Di mo mat ngamin sungsung batan ti awag ko. Apay ni mawag ka. Damagak la ko ma. Adda ngamin nakita ka picture ka ni Gary jay wall mo. Anya nga iti damagam. Ipalagip ko kan ka insan. Boyfriend ko ni Gary. Anya nga boyfriend? Kuna naman asaan ka no? Anya? Friends kayo kanulaan. Kasta ti kunan. O sige, tada pa'y aramida. Busy ak manin. Bye. Inidap nan ti cellphone na. Saan mo't gayam ang nasayat a boyfriend day ta Gary? Wan manang. Paglibakan na nga da relasyon nyo? Diyak kayatan ti maki-boyfriend. Apay ket din asaan? Agpapada dagiti lalaki. Ay na, saan na pud no day ta nga ibagbagam? Apay nga ni manong mo? Nagsingpot mat. Saan mo apagpapadaan amin a lalaki? Saan ka man nagladingit dita? Umay ka, intakit di maki-birthday dita ka aruba. Ha? Sino ti ag-birthday? Diyak mo, imay damot na gayab itay. Umay ka, mapantakit di makipangan. Sika ti ag-birthday, Robet? Wan manang. Ay na, happy birthday! Kadwak to'y ading ko ama nagbabain. Kumusta ka nga, Annalyn? Kastoy latamat. Di mo panpansinan dayta, broken-hearted ngamin. Manang. Kasta ka di? Ayan na nga, di kanan, mabisihin akon. Ala, umay kayo maro din. Annalyn. Diyak mo a birthday gayam ita. Kasano nga min nga mom. Kat di mo samot amo nga agkaaruba tay laang. Annalyn. Puno ka di timbaga ni manang mo? Broken-hearted ka ka na? Pat-pat siyamat day jay. Sana ka, doktor. Hanggang nalainga ka mangagas iti kasta sakit. Naangaw ka lata, Ruben. Seryoso Lola ko matay ka nakitigon daway. Agdato na kumakan ka. Si kamat, Ruben. Nagadutin reto kang kaababae. Ngam, di mo matida kayat. Tsak matayb ta gitin retrito. Adda in reto kang kaasiksi. Di mo matlata kayat. Kwa, jak man na mo iti bagay parts. May salat tamo iti babaya kahit ko. Jay kaarubayo ka day. Uwan, ni Annalyn. Kat ko na mga adda boyfriend nan. Nag-break na ka nun. Di gundaway mon. Uwan na. Bantay ako ni Annalyn, manipod ita. Nasaya ata si Mangkot kan, Annalyn. Apay manang, kan nagapwa. Napan ko man inalat to'y inted ni Ruben a cake. Anya? HRM gayam ti kursuna. Iso analay nga gluto. Umay ka, ramanan ta. Si kalaangan, manang. Ha? Di mo kayat? Apay nga aramidan ni Ruben ti kasta. Ne, diyak mo Masapol ka di pa yung adarason na. Ala, umay kakit di. Mapantay di kusina taramanan ta. Umay ka. Annalyn? Ruben, anya ti aramidam dito ruwar ti opisina mi. Nalpas kami ng tijutik. Iso di magasa. Agidantan nga gawin. Anya? Ala, umay kan tada payong ko. Payungan ka. Tapno saan ka may initan. Ruben, apay nga aramidam ti kastoy. Nagdayta ka manin. Damaga manin daytan. May salat isumbat ko. Ay-ayatan ka ngamin, Annalyn.
Annalyn, Ulitak nga ibagakan ka, Ruben. Naingkabsatan laang teriknakan ka. bayam ko malang ayatan ka. Aging ga iti awan pa'y lang ti kayan ayat mo. Amom, bagay kayo ka ni Ruben. Manang? Nakita kayo ang nagkuyog ang nagawid. Intulod na ka dita gate. Apay adi mo pinastret dito'y balay, tanagkapepay kuma. Apay ko ma. Agar-aram ka dikan ka ni Ruben. Di pa'y laang Oh, kastamot lagayam. Apay nga rod adi mo pa'y lasungbatan. Manang, para kanyak, kabsat ko ni Ruben. Ay na, adayo ang nasaysaya at mutan ni Ruben nga agbalin a boyfriend mo. Ngamday jay agari. At naman sa bali akachat mo. Anya ko ma. Agayan ayatan, Rosami. Dayta ti ammo. Anya? Di nakparitan amakichat iti sabali. Tanalpasan ti relasyon ta. Kastagayam. Pinagay ayaman naklagayam. Adaywan nak, makauma ka. Break tan! Hello? Nasaya at multa nakariin ka pa'y insan. Rosami? Imawagakan ka. Sa ibagak nga isublikon ni Gary. Anya? Nauma akon kan kuan. Kastalatan kan ka? Addan sa bali a boyfriend ko. Kukwamlatan ni Gary. Anya? Annalyn, umay ka ditoy. Darasam. Mabit lang, manang. Oraya mo na. Ay na, nagpintas matanda kita sabong nga itad mo kan kuana. Ne? Ada ka gayam, Ruben. Sumuray ka ko ni trabaho ka, Annalyn. Idagas ko lang lagi ito'y sabong para kan ka. Agyaman ha. Laglagi pong kumakan na yun. Nga espesyal ka para kanyak. Ruben. Agyan ta pinatgam ti awis ko nga kita ta. Apay kit tinasaan? Nagsakit gayam ti maloko. Pinagay ayaman naklang ni Rosami. Gary. Kaya't ko ti agsublikan ka, Annalyn. Mabalin ka di pa'y. Lading hita, Gary. Annalyn? Saan kan nga ay ayatan? Sinaktan nak ini. Kat dayta ti makagapo. Tapno mapukaw ang mamimpinsan ti panagayat ko kan ka. Maawatan ka, Annalyn. Ngem kanayon mo kumaalaglag ipan. Sikapay laeng ti ay ayatek. Manang, apay ngagsangsangit ka. Annalyn. Apay ang nagado ti tao, di tabalay da, Ruben. Nadisgrasya ni Ruben. Anya? Saan napad no dayta? Manang. Naudi gaya mo na pa nagkikita tayo tiyo umay na itay bigat di na ibalay. Ruben! Nagsingpot at tao ni Ruben. Apay nga isupay di nakapasamakan dahil nga aksidente. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nakagingginat ka. Nadagsin nga rin daytoy awit ko, manang. Awit ang manmat daytoy maysa. Anya, pagbagkatan nak iti nakasako kat kastoy tibado. No way. Manang. Ala, parta kang piting. Tap na makagtang tayo ti pwesto apang ituludan tayo ti dayta. Kaya't kundi pumanaw dito eh. Naglalaw ti mga angot. Nabas-basak ko yung amin ang mabadbadatan. Palengke nga rin. Nakakita amat nga iti palengke as anakastoy. Umay kagiting. Di kan sumanao. Among Clarice,
Mayarig ti kinapintas mo iti may saasabong. Sana makauma aming mingmingan. Uray inaldaw. Anya? Agpayso ti bagbaga, Clarice. Sikan ti kapipintasan ang nakita kadagiti amin a babae. Uray si Kaluwi. Iti amin ang nagbalin a nobyo. Sika ti katatauran kan kasisimpatan. Agyaman na, Clarice. Louie, naragsak ka kanimat lang iti relasyon ta adwa? Unay-unay. Oray siyak, natalina iti panunot ko no si katikad kadwak. Kan, kampante ak adinak isuksukat. Panagkunak, datanteg katuloyan. Isung aywanan ta kumatinaragsak, ken napnuan pinateg a relasyon ta. Wen Louie, katliklikan ta ti agaramid, iti makadadaal, iti ayan-ayat ta. Clarice, anak, dinagdag mo kanu ti adim, idinapan kayo iji palingke. Anya, nagipulong man gaya man day nga ubing. Saan matkit day? Nasa una laang. Aywon gayam. Awitem man dagito'y lakok akapay, ta idagas mo ijay pwesto ti agang angkat iti lako tayaw. Anya, lako akape kunayo? Wen. Ay, jak laki ti kayat. Jakon kayat ti agsubli ijay. Aglalaok ti angot. Nabasapay amin ang mabaddakan. Ay naanak ko, kasta talaga ije palingkay. Agsasabali ti maang angot mo, gapo kadagiti agduduma alako. Pasensya kayo, nanang. Ngamjak kayat nga awiton ti lako yu ijay. Ibaon nyo latan ni Boyet. Katno ado dagiti mujul nga aramiden na. Iso analagip ko asikan ti mangidagas ije pwesto. Tapno saan akon arumwar. Pasensya ka na talaga, nanang. Mangkumboy kayo laang ng timang ipanijay. Uray siya kon timang bayan. Kaya't ko kumaam-am mo ti inam, Clarice. Oh. Apay, di mo kaya tamamamok ti inam? Saan mat nga iti kasta? Naklaatak lang amin. Taitalaan nga imbagam dayta. Sabagay. Ngam noon niya ti kunam. Agdinar tayo atalo kadananam mo. Sigurado ka? When? Adda ni Boyet akabsat ko. Di kuyog tayo. Sige na, Rod. Agsasarak tayo to ijay sentro inton bigat ti malam. Sukunan kayo laangan ijay balayo, Clarice. Sige nga, Rod. Kat agyamanak manan, Louie. Awanan yaman na. Pasat day ti panagayat ko kan ka. Louie, iso ni Nanang. Celia tinagan na. Nanang, iso ni Louie. Kayan ayat ko. Agmano ak nana. Ay, bendisyonan na ka ni Apo Diyos, baro. Agyaman ak nana. Gapo tayong karigatan nyo ti may ita. Uray rabi. Siyak ti rumbang agyaman, baro. Gapo ta kayat nakamaam-am mo. Siyempre, kayan ayat ko ni Clarice. Rumbang lang amaam mo kayo. Ala, agtugaw tayo. Taurayan tayo ti in-order ko akanan tayo. Sir, ato yung order yo. Thank you. Oh. Ala, mangantayon. Ay na, nagadumatan ti in-order mo, baro. Upat tayo laang matamangan. Uwan kabalan tayo dayta, nana. Nanang, usaraman ta tinidor mo. Class a restaurant to'y ayan tayo. Ay nasa anak nga rod na irwaman ako. Basta, uray apagbiit laang. Apa nagbaliw ti Jaryo, nana? Di ka di magustuhan dagiti makan? Ay saan man barok. Magustuak launay. Ala, mangan tayo nga rodan. Sika nga, Clarice. Magustuhan ka di dagiti makan? Launay, Louie. Barok. Sapay ko maata, di mo paspasakitan ti anak ko. Ipanamnamak kada kayo dayta, nana. Gapo taay ayatak unay ni Clarice. Agyaman ak no kasta. Ay na. Pasensya anak barok. Ang umuna akong kalaglagip ko gayam.
Adda kasi narak ko itarabi naladawak sa payan. Ha? Ang karugrugi tayo pa lamang na. Ay, isa na bali, nabsug akon. Ulitak man ti agpasensya, Barok. Sige, ina ko na. Pasensyaan ko man ni Nanang. Ita nga agpaisot din na pagnumuan da itiikit ko apa nagsabat da. Anya kayo mata, Nanang? Apay apimanaw kayo adagos iti restaurant adanganan tayo. Kababain pa yan ka ni Louie. Inong tamot ngamin, Manang. Hoy, di ka makisawsaw ti saritaan niya. Saan na saya ti kasta? Ala, ingka ganser ti module mo. Un, Manang. Pasensya ka na, anak ko. Nasa Iraq lang amin iti inaramid mo. Amumot sa anak anaruam nga agaramat iti tinidor. Ngam pinilit na. Ay na, class, a restaurant di ayan tayo. Rumbang laeng, makibagay kayo. Pasensya kan, anak ko. Sana bale. Amok ton inton sumaruno. Clarice, adala kayat ko nga ibagaken ka. Sapay ko mata di mo tagidaksen. Anya ka diday jay, auntie? Naistorya kanyak ti inam nga ibain mo kano. Ultimo di na panagusar iti tinidor, kat umdasan apangungungtam kan kwa na. Anya? Saan kumamat akasta kaanakan? Bumaketan ti inam, kat nalaka amasair tirik nana. Auntie, di mo kuman ulitan day jay nga inaramid mo. Kan maysa, di mo kano kayat atulungan iti panaglaklako na. Ultimo panagbagkat kat di mo maaramid para kan kwa na. Ha? Kasano kayo ngay nga agbiahag no kasta kamet kaanakan. Ibagampay ka no adi maibagay ti kinapintas mo iti kas di aklase ti trabaho. Saan mo takas ti kayat ko asawan, auntie? Day talaang matkit di ti ibagak. Kat namnamaak adi mon ulitan pay. Unay mo't day takawis yun, Nanang. Simbaan ti papanan tayo. Ngam kastakit din di suot yo. Dahito nga rod ti paborito kakawis ko, anak ko. Ngam daanan. Adamat sa bali abado yo. Saan pa'y matamadlaw adaanan? Kan may sa awan mantyana. Ay, adamat di bestida ginatang ko, Nanang. Day jayan, ti usarin nyo. Sa anak akomportable amang isuot ijayan ako. Sana maibagay kanyak ti disenyo na. Si katirumbang amang isuot, gaputa balasang ka. Anya? Di mon pa kasikuran to'y batok. Ti importante, nadalos. Ay, alaman langan. Sige, intayon. Nasapa tayo gaya, ma. Wan nga roon. Nasaya at matkit day, tapno saan tayo amaawanan iti pagtugawan. Sa bagay. Anya ka ka din, Nanang. Di kay aguyak ditoy. Kababain. Ay, nadyak nga ron malabdan ti uyak ko, anak ko. Kababain nga ron. Da kayo isang kakita dagiti tao. Rumor kayo pala. Bapanan nyo ngay, nana. Ay, ikwa Barok. Inak pala ijeruar. Saanan, nana? Oh, atoy. Inuman nyo da ito'y danam. Tapno agsardengan ti panaguyak yun. Ay, agyaman, Barok. Talaga gayam adi mo ammo ti mabagaan, Clarice. Apay ka di manan, auntie. Awan mo ti dakas ngar aramidag Anya nga awan. Napanak ijay balayo iti kalman. Nakitak nga aglulwa ti inam. Anya? Apay ka di akanayon mo adilawan ti inam, Clarice. Aguyak lang ijay simbaan kat tamon. Diyak mat inungungtan ni Nanang iji simbaan. Imbagak lang arumwar, gaputa saan nagsarsar doon ti panaguyak na. Katkit-kitaan ng ti amin na tao. Agtantanang ka kumamot, Clarice. Amangan no day taugalimpay ti pakadismayaan ti kaayan ayat mo kan ka.
Jegor, mabit man lang. Apay ka di, Clarice. Dala kumakayat ko adamagan kan ka. Anya day ta? Kumusta ti kasinsin mo? Apay nga adinak mo taw-awaganan. Di nakaw-awagan ko nam? Uwan, Jegor. Kumusta ka din ti kasinsin mo? Nasaya at latamat. Apay nga taasan mo tal nga umawawag kanyak. Adda ngamin imbaga na idi. Anya day chay, Jegor? Awan. Urayam latan nga umawag ti kasinsin ko. Wano, sarong karam ije balayda. Anya ka di mapaspasamak kan ka, Louie. Apay adi kagparparik na. Napan kami pa ije balayo, ngumawan ka kano. Pasensya kan, Clarice. Sana bali, tinapatag, nagsarak taitan. Clarice. Oh, apay aming mingmingan nakmatlatan. Adday bagakan ka. Anya day chay? Pakawanan nak. Ngam agwin na swastan. Ha? Ulitak. Agwin na swastan. Ngam, apay Louie. Anya di basol ko kan ka? Awan mo't kit di? Ngam apay. Saan ka di nga umdas? Di pa nangipariknak, iti pa nagayat ko kan ka? Awan ti makunak iti panagayat mo kanyak. Gapo ta impariknam nga ay-ayatan. Kan ipatpatig nak unay. No kasta nga rod. Apay ang makiwin-win na swas ka kanyak. Adda lang amin jak na gustuhan kan ka. Ha? Clarice. Sakbay nga ipatagnak. Ipatag mo kumapay ti inam. Nadismayak iti ipakpakitam iti inam, Clarice. Ibain mo unay. Ultimo iti simbaan, kabaalam nga ungtan. Amom, dakkel unay ti pagkurkurangam iti inam. Imbes nga ibain mo, ipakitam kit di ti panangipatag mo kenkwana. Laglagi pag. Awan ka dito'y lubong. No awan ti inam. Louie. Kasano ka nga agbalin anasaya at nga ina ti agbalin nga anak ta. No di mo maipatag ti mismo nga inam. Louie. Sorry. Ikarik. Agbalbaliwak. Basta di na ko maisinsina. Ipakitam pa iti panagbalbaliw mo. Ipariknam ti pamatag mo iti inam, kabayatan asibibiyag pay. Nanang, pakawanan na ko ma. Naamiris ko nga dugayam dagiti nagkurkurangak kada kayo. Clarice, anak ko. Sorry ka dagiti nararamid ko anak kasakitan tirik nayo. Ikarik, manipod ita. Di kayon ibain pay. Ay na, di mon panunutan dagiti anak ko. Ngam aklo na, talaga na sa Iraq itimpakpakitam kanya. Angam saan ka akabailan nga iwaksi. Gaputa uray kas jay ti inararamid mo. Ipatpatag kalata, anak ko. Ipatpatag kamat nanang. Katikarik. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo. Kas nakon. Saan mo na panunutan dagiti anak ko? Tinapatag, nakaamiris ka. Agnakam kamat siguro itan, Clarice. Anyangay, pimay sojay kunak idi ati ugalim ti pakadismayaan ti kaayan ayat mo kan ka. Auntie, amom ngamin, awan sirbi ti kinapintas, no saan mutlaan na dalos ti puso kan kaunggan ti may sa tao. Nakaamiris akon, auntie. Husto gayam amin ngayong bagbagayo, idi. Katuan Apay, ibagak ngamin aya no saan husto. Barang agbalbaliw ka itan. Uwan, auntie. Ikarik abaliwak ti saan anasaya at nga ugalik.
Ay, rumbang laeng. Di na ka pinadakkel ti inam, tapno saksak tamlaeng ti Rignana. Kan may sa no kumadinengeg mo amin apam magbagak idi. Di na ka kumainsina ti kaayan ayat mo. Agyaman ak kadagiti pamagbagayo, anti. Kat ikarik, manipod ita. Sulnitak amin ang nagkurangak kaninanang. Nasakit ti panangisina kanyak ni Louie. Ngem day tatiga po ang nakaamirisak, asaan gayam anasaya ti aramid ko iti inak. Ita, makita kon ti kinaragsak ti inak, gaputa jakon ung-ungtan, no di kat kadkadwak pa'y ngagpasyar, kastamet ti kabsat ko. Naisublimat ten ti komunikasyon mi kini Louie, ngem jak ammo no agayat paylaan kanyak. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Clarice. Pagayam Clarice, saan nga min arumbang nga ibain tayo dagiti naganak tayo? Ipatag tayo kumakit di ida. Akas iti panang ipatagda kada tayo nga anak da. No may papanmat kada kayo kini Louie, di tayo maibaga. No da kayo tinaituding iti tunggal maysa, ay ker, da kayon tulata. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Clarice, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Yamamok ni nanang ken ka, Lorna. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamat kan ka, balasang ko. Nanang, iso ni Lorna. Kaya nayat ko. Anya? Uy, nanang. Kaayan ayat ko ni Lorna. Inawis ko dito'y balay, tapnoyam amok kada kayo. Ken kadagiti kakasinsin ko. Kasta ka day. Ala Adonis, mapantay di kusina. Tatulungan nak amang isagana iti pagsasangwan tayo. Wanana. Adonis, anya ka di day tungar aramita manak ko. Saan ka di animerse ti kain? Di kay natagahin, nanang. Alakit din. Isagana tanti merienda. Ay, saan anasaya at aramida, Adonis? Awan pagnanagan yun, nanang. Tamok ter aramida. Ay, naanak ko, insuro ka itinasaya at akababalain. Ngam apay akastoy matentar aramida. Nanang, awan ti madingar aramida. Alakit din. Isagana tanti merienda. Takababain kini Lorna nga agururay. Sige, Lorna balasang ko. Agmerienda kayo. Tada aramidak ije kusina. Sige laang, nana. Adonis, kaya't kung agpasyar tamot ije balay, tayam amo ka iti kabsat ko. Ay, kaya tawan Awan parikot iti data. Imbagak namin kan ko nang adan kaayan ayat ko. Kat ko nana, ayam amok kanukan ka. Sige. Nasayat mat. Tapno amok ti kabsat mo. Adonis, apay akas di tinadlaw ko kaninanang mo itay. Ha? Kasla nakigtot idi imbagam akaayan ayat nak. Saan mo nga ikan kano ni nanang? Mas daw lang amin, tadagaya man kayan ayat ko. Alakit din, Lorna. Pagsangwan tanday ta insagana ni nanang amerienda. Itata na itulod mo ni Lorna. Agsarita taan na imbag, Adonis. Amuklatan no anya ti ibagayo, nanang. Anya ti kayat mo ama pasamak iti biyag mo? Kayat mo tinariribok abiyag?
Anya nariribok, nanang. Awan mo timang riribok kanya ka. Daytar aramidam timang riribok tukon ka. Ay nananang. Pagdanagandak ngamin aya. Dua ti kaayan ayat mo. Panagkunam ka de kat saan ariribok titdan na dayta. Tagulit kayo. Gapo tasubag ka. Ipagarup mo ahusto daytar aramidam. Apagsukotam ti dua ababay iti biyag mo. Husto ka din, nanang. Ay, dumngag ka iti balakad ka, anak ka. Tapara iti pagsayatam. Di kay kadiagdanag. Kaayan ayat kula ida. Awan dakes nga aramidag kadakwada. Si kagayam ti kayan ayat ti kabsat ko. Awan manong. Ay ayatom ka di ti kabsat ko. Awan manong. Jak kayat asaktan ti kabsat ko, Adonis. Tano saktan. Siyak ti bakalaban mo. Mawatam. Awan manong. Nasayat. Rimwaran ni manong mo, Lorna. Nagtadim ti panangkita na kanyak itay. Kasjay la dayjay akabsat ko. Ngam naanos dayjay. Naanos? Iti kasjay lang ana? Akas la danugan nak itay? Awan pagdanagam. Naanos ni manong ko. Di nala kayat asaktan na. Nang runa kat dudwa kami lang agkabsat. Isungay patpatagnak unay ni manong ko. Saan kamit kat asaktan? Taay ayatan ka. Sige, rumartan. Intamangan ijarwar. Tamasaduta nga agluto. Sige. Nagsweldo akmat kit di Siya akong ti agbayad. Ilibre ka. O sige, intang araw din. Naimas ti makan iti dito restaurant Day talaan ta medyo nangin at makan dito eh. Ngam sulit matama ko na. Naimas talaga. Adonis? Ha? Sino da ito'y kasangsangom amang mangan, ha? Kwa. Oy, miss. Apay akadwam ni Adonis? Kwa? Apay? Ada ka di dakas na no kadwanak ni Adonis? Well, ngamin, nag-sweet kayo. Kayan ayat mo ka di? Wan. Kastagayam, ha? Kalbun ka akasoy. Oy! Anday ko! Tibuko! Sumartan ka man! Mabitlaan! Gusto daytan! Playboy ka gayam, ha? Anya ka di kaya sa unday ti bakla? Apay, anya ti problema? Amom, babae. Kaayan ayat na ti kabsat ko. Anya? Manipod ita. Ag-break kayon iti kabsat ko. Dita kayon. Adonis, anya ti kayat asawan daytoy? Nagpuskul matan ti ropa. Imay ka pala dito'y balay mi, ha? Adonis? Kwa. Adonis. Agpalawagak, merci. Sige. Denggak ti palawag mo. Sige. Agsao ka. Ay na, merci. Siyak amis mo tinakakita kadakwada. Nag-sweet da iti kadwan a babae. Saan ko akaayan ayat dayjay? Taagsao ka pailaan. Jay babae amis mo tinagkuna. Akaayan ayat mo. Ngam saan ko nga'y ayatan? Ni Mercy ti ay ayatek. Sige. Pumanaw kan. Rumwar kan dito'y balay mi. Adonis. Ngam, Mercy. Oy, Adonis. Rumwarkan dito'y balay mi. Di ka kayat para itikapsat ko. Gaputa chikboy ka. Rumwarkan. Agbreaktan. Adonis. Hello, Lorna? Umay ka dito'y balain ton bigat. Tagkasangayak, Adonis. Ha? Manong Raul? Wen, agkasangayak. Umay ka ito nagsama? Sige, Manong. Sa bagay, Domingo inton bigat. Awan sarak ko iti trabaho. Nasayat man. Sige, bye. Hello? Inidapnan. Apay asaan ani Lorna tinakisarita kanyak? Sana balen? Mapanaklat ta inton bigat. Tapno awan maibaga ni Manong Raul.
Nasayat matanda ka. Wen manong, ayan ni Lorna. Nasa pare mo. Ha? Ita ka dingag sa pati kasangay mo, manong? Kinapod mo na. Sa anak nga kasangay. Ha? Inayaban ka lang ita, takayat ka akasarita itinalapan. Manong? Nagipulong kanyak ni Lorna. Kat kastaunay ti sangsangit na. Nga dapay kayam sa bali akaayan ayat mo. Malaksid kan kuana. Kuha. Imbagaknut kan ka at di mo saksaktan ti kapsat ko. Agam apay asinaktam. Kuha, manong. Saan ko asinaktan ni Lorna? Manong, anay ko, teroso ko. Dinanog na kapatan. Pudno ka ding at kaayan ayat mo sa bali. Sumungpat ka. Tano saan na? Agbiso do'y tigam-gam ko di tamulagat mo. Wen manong, ada, duwada kayan ayat ko. Makita mo ita. Inamin mo matlang. Ay! Anay ko, manong. Inton maminsan. Manong. Saan mo apagay ayaman dagiti babae? Manong. Sumungpat ka! Wen manong, uston. Kaputan natar ka? Pagay ayaman dagiti babae. Uston, manong. Sorry, pakawananda. Agkid daw ka iti pamakawan iti kapsat ko. Agparintuman ka iti sama na. Ngagkid daw iti pamakawan. Wen, manong. Wen. Ha! Korang pa'y day taas sakit anarik nan. No ikumparam iti sakit nga impay mo kanyak, Adonis. Lorna. Inayat ka itinapudno. Ngam chikboy kamot gayam. Pakawanan na, Lorna. Agparinto mga ngagkid daw iti pamakawan. Sana nanaskan. Ngam agbreak tan. Gaputa jak kaya tikaskan ka lalaki. Manangal lilaw. Lorna. Sige, rumor kan di balay ni. Kat sapay lakuma, tasaanan nga agsabat ti dalanta. Gaputa di ka kayatan amakita. Anya timbagakan ka ide. Madaksan ka iti aramidam kunak idekan ka. Ngam subag ka mag. Ipalpalastog mo pa'y adwa ti kaayan ayat mo. Gusto na, nana. Anya nga ita. Di si kamot la tinagsagrap iti bunga na. Nay ko, mabibaw ti subil ko. Inabugdak akaslaman ko kay balay da Lorna. Kasta mamutan iti balay da Mercy. Anya nga raw, basol mo mag. Nasakta na kiti naramid da. Dinanugnak pa iti kapsat ni Lorna. Katay bakla kapsat ni Mercy. Yung pungot-pungot na kaya restaurant. Yung babain na kaya. Kas itinako na. Basol mo matlaang no apay. Iso nga ita. Agnakam kan Adonis. Hello, Mercy. Oh, apay? Imbagak matan adikan umaw-awag. Kasanumat ngamin. Kat ay-ayatan ka. Sika talaga ti ay-ayatak. Ngam saan kan nga ay-ayatan. Sumapul ka langan iti sabali nga ayatan. Pangasi, Mercy. Ikan na kumaitigun-daway amang ipanagnak iti panagayat ko kan ka. Jak kayatan ti makisinublan kan ka. Nadismaya akon. Sige, bye. Kan di na kun awagan pa. Mercy, pangasim. Agsarita ta kumaiti personal. Kayat ka makita. Hello? Mercy? Hello? Ay, inidap nanti cellphone na. Nay, apayay na donays. Sa bali ti jar mo ita. Naliday ka, anak ka. Kasanumat nga minana. Ay ayatak talaga ni Mercy. Ngam sana mamati. Kayat kung agsinubyan kami. Ngam di na kayat. Taasino mat akaayan ayat ti makisinubyan iti kasken ka. Nanang. Uray siyak nubilang. Jak kayat ti kasken ka akaayan ayat.
Luklukom laang dagiti babae. Nana? Iso nga ita, uray ko naem anniversary talaga ngay ayatem. Awanen pamatinaken ka. Kang runaan na, awanen panagtaleknaken ka. Iso ati aramidem ita, ipamaysa mong ti trabahom. Aggagat ka, ket agurnong ka iti kwartam. Ngamen gastatur ka. Awan lakat gumatang ka iti kawas mo ngagkakangina. Kasano ka makaurnong nukas ta? Di mo mat mapaggigidan nga isuot dagiti kawas mo. Ay na anak ko, jak ambukan ka. Kanayon ka mat abagbagaan, ngam awan ipangag mo. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Ikarik. Aramid ti pakakitaan, saan nga iti saulaang? Ni Mercy ti masabat ko. At nakadwa na. Naka-holding hands da. Oh, Adonis. Si kamot gayam day ka? Ha? Wen gayam ni Fred. Kaayan ayat ko. Nagbiit matan ngayon sukatnak, Mercy? Saan ka at tagisayangan, Adonis? Kan nabayagan nga agar-aram kanyak ni Fred. Kat napudno kanyak. Iso asinong bata. Fred, intan. Apay ngay. Insukatnak adagos ni Mercy. Apay adinak inik ka ni tigundaway kung agbalbaliw. Pinadas ko manan tinagaram, Mr. Lonely. Ngem awan meten ti babae amayat kanyak. Gapo tachik buyak kano. Iso amadigayam at talaga ti inaramid ko. Tanaikaten ti panagtalek dagiti babae kanyak. Daytoy man ti kapadasa. To'y pagayam mo, Adonis. Pagayam Adonis, nulaket ta nagbalbaliw kan, patsek adumteng to ti talaga ama ikarikan ka. Ket ti aramidem ita, ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ti panagtalek, dagiti babae kan ka. Ket no agayat ka, may salaeng. Tanudwa, talaga ariribo, ti ipaay naken ka. Bueno papagayam, ingkan hangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adonis, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.